với nãy chuan financial literacy chung sang ron sei dona support vayang ate insertir na tam tak om to thina mi zawa hianin ka hriat so lo chuanin khoi video ma kala hmulawa chuwang chuanin tuna hianin detail dewin simple dewin karon sei dona mi jong ina kan triat thiam thei turin simple theng berin karon tarlang don ni chuanin thil pui mo deuh chu tuna tanga kum thum ka han ngai to tala poisa engzat nge kholi du tuna tanga kum nga ka han ngai to tala poisa engzat nge kholi du khol ka du kum som hi poni mai the chen chu kan no pan le kan upat tan azirin le inge kai mani din hun azirin tuna tanga kum som a chon cheng noi som hi tal nei ka du cheng noi som tal nei ka du emo thena te chon cheng noi za tal khol ka du te pon lo ti mai thai kan din hun azirin a simple theng berin hoina chon entir na kan ron siam do na kum khat chunga cheng noi khat khol ngei ngei dan kan ron entir don ni hei hi kum khat chunga cheng noi khat kan ron entir na karon siam na chan tur chu minol pi poina kan ti thai vek tur ani awangan ta entir nan heta hausa deuh tan chonin har savak lo mai thaya ma sela minol pi heta middle class ang haute le middle class ai niam te tan tua an lo follow ve thei tur ang ta na karon bot se ni dona chuta chonin nguden kan lo ngai thlanga kan lo enanga poimo bera chonin I consistency poimo don ni hemia chu no sabera kan invest du kha cheng wi khat o chuan kum khata ni zathum somruk panga uma chuta chuan cheng zani somsari pali exact figure hi ti har thina ni tin ilo khol chuanin noi khat le cheng som tling don ni chuanin ta hianin daily savings tur chu cheng zani somsari pali ni chu chuan noi khat le cheng som kha I khol man don ti na ni chu number 2 hi khol top enter na thiam na big nei lo ta na kan khol thei top ni te na khol boma kan thlak thei ang khani ta no pang te pon an thei up no pang atang pui tling thlengin kha khol top a chon thil ol sam berani hi tu te pon kan zom thei ani ta cheng zani som sari pali ni te na khol kha thil har salu tuk tura ngai lo taila apa hina chonin investment akan lu don ani cheng noi khat khol ro ro khanin invest a khol chak dan kha kan ron tilang don ani tuna karon ti turi thlatin mutual fund emo stock market te poni thaya chuta chuanin keima ani skills azir khani tonga thlatin ati thaya I internan long term ang pon ati top the long term ta na voi khata poisa vum deuh tokang po hanati thaita tuna chon thlatin interna cheng noi khat nei turin thlatin cheng sangsari zaruk sumriat hei hi 15% in lopung ta sela thlatin chu 12 months on hei omzia chonin 15% ka ti kern san chu investment a reng chonin exact figure hi engma ti thei lo ani chuwang chonin athena anhiam dewa 10 ya asanga 30% theng bona pung theita 100% return te hil po pe thei ni chuwang chun hi average angin la taila asang lu tu khati chi lo anhiam lu tu kha awmang lo boka chuwang chonin average anga chutin han sang vak si lo han hiam over ni si lo average anga atlang pian idan thin ang kha kanon la chuak mai nga chuanin eta hianin invest thasom pani chung sangsari zaruk samriat invest chuanin singkua sang hi za samruk invest don tina ne chu chuan ta hian I profit tur chu sangsari zariat somli le pani anita a chuanin total value chu noi khat le cheng hi noi khat le cheng hi dona hi omzia chuanin khatin cheng sangsari zaruk somreti da don ta chuanin profit a khan sangsari zarit somli pani an dona cheng noi khat kha I khol tin ngai don lawa singko sang hi za somru kai khol don ti khan ta ni number 3 a khatin invest lawin kum khat chung tan invest pa pang sim hlom deuh hekin chuta chuanin singriat sangruk zakua samnga pasari hei invest anga hei poi 15% ang thawin lo chut le taila 1 year invest urza chu singriat sangruk zakua samnga pasari an titoa I profit tur hi sing khat sang thum somli pali ani chuan total value hi noi khat le cheng khat ta in an taula thlatina
invest a in ngetinge kum khat chunga ta na voi khata invest kha a hlok zo kan ti chunin an en taula heta hianin thlatina chuan sangsari zaruk somret kan da kum khat chunga ta heta chuan number 3 chuan single sangruk zako songa pasari kan data investment a reng reng chuan voi khata sum hloma vom chokhi a hlok sela ni ti kha kan hria ta poimwa e lekina enter na kanon soi fialenga tuna chuanin bank ka fixed deposit ti alo hlok reng em kan en vele don ni bank ka tuna chuan cheng bank kan ti do kher nge eng bank ber nge thil bank ka chung hriat an lowa cheng sang riat za som pakhat hi thlatin lo da ve ta ni bank ka hianin kan hriat nge tur chu a bank ka zirin fixed deposit kan da hianin chumi za chu ani ti hi ain ang lo nuaya atlem pola 2 te 3% atam pola 7 hi apel lo tlang pui ni bank ka chuanin atam dewa 8 te pola kai me the ma sela umang mang lawang 8% apung hi chuwang chuanin 5% hi average in lo la taila thena chuan 5% ai pon hi mang chuanin hei hi 12 months tatin fixed deposit in 5% apung in bank ka ilo da ve ta ni chuanin kami ani kha chuanin invest zat ka singkua sangsari zathum sum thum pani alo ni ta ni I profit chu sang hi zaruk somsari pasari total value nuai khat le cheng kwa lo ni ta ni ta hianin kan hriat ngei tur chu bank ka hi chuanin bank hi chuanin intika ma investment hi awum phadon lo ti kan hriat tok apoi mo chuwang chunin investment kan thim lo ni ro chuanin bank fixed deposit da kha khol mol to pai chuna thal tuk thawa masala investment kan lo thiama kan in zir pe ani chuanin investment lu ka hloki umlawa chuanin heta hianin ngatinge investment a hianin sum hi aba hlom aba pung thalo ve kan ti ni chuanin e kan hriat ngei tur chu kum khat chunga ta ka da hi short term an ta short term a chuanin e apung hi achak lo ani chuwang chuanin long term atek kumnga te handa thei taila kum som hi a phei chuan apung tharo tang khatiang khani zel tani no panlaya investment hi chu ti ngei turan ta upat to nuwa chuanin long term thei tak tak to lawa fa te ta na kan da te ni to ngat lo chuanin chuwang chuanin investment reng renga chuanin long term da a poisa a hlom kan da thathianin a hlok na hi apung chak ani maya poisa kan da tlema kum khat chung tan lek lek kan ti ro chu apung hi a thei tak tak lo ti kha kan che ta poimo chuwang chuanin hlok kan du ni chuanin poisa da hema long term da apun na person kha atam tura kha ke manin in ka invest na hun tura khan kan thlan thim ve kha ngai don ti na ni ta chuanin heta hianin kan hriat le tur chu number 1 a hi chuanin nitin cheng zani somsari pali da khalo ni ta ni nitin cheng zani somsari pali da ta number 2 investment a hi chuanin cheng zani somnga pani point 4931 hei nitin da anglo ni ta ni chuan number 3 a hianin nitin cheng zani som thum pariat point 238 hei hi nitin invest ang khalo ni ta ni chuan bank kai ro chuanin cheng zani som ruk paruk point 663 hei nitin invest ang lo ni ta chuanin kan hriat le tur bok chu ta hianin number 2 a hi chuanin cheng singkua sang hi za somnga pakua point 9 number 1 a hi chuanin cheng nuai khat khol tur khanin hemi hi cheng zani somsari pali hi nitin khana khol top khangai ta heta her investment a number 2 hi lo entai la hetai ro chuanin apun miawa wangin asum invest kha cheng nuai khat khol flin ker ngai lo kan singkua sang hi za somnga paku ani khan apung nen khanin nitin cheng zani somnga pani point 4931 a khana pung mai ta ni number 3 a chuan cheng zani somthum pariat nitin lo khol chuanin a chutala chuan a paisa khol zong song kha singriat sangruk zakua somnga paru point 87 hei hi alo khol ta mai ta ni cheng noi khat khol tingai lo khanin a invest na mang khanin singriat sangruk zakua somnga paru ka alo khol khanin noi khat kha atling thei thau ti na ni chu bank ka thungero chuanin hei hi 5% a apun na wangin bank hi apung thawak lawa ti mayang singkua sangsari zathum somthum pakat point 995 ting hin alo hei hi a khol tin ngai ta ti na ni chu masela apung thawak lo kan ti chung chung khanin heta call number 1 a call mul top ai hi chuanin call bom a thlak mul top ai kha chuanin bank ka invest po hi a thal tuk thawa chuanin ta khanin enge a hlok dan kan enang a hlok ber chu kan thado thawa hlok dan kan enang ama saber a hlok ber chu number 3 hemi hi hlok ber ni kan chutang number 3 a hianin
siang khat sang thum somli patum 0.13 cheng nuai khat emi cheng nuai khat hi khami cheng nuai khat ka en ula tayan singriat sang ruk zaku somnga pur ka tang hianin kan mainas chuanin cheng sing khat sang thum somli pathum kha ari kan hmu thei khalo ni tan entin an ahlok na kan khol lo apoi sa tel lo ka kan ziak potanga kan in thil fi aleng number 2 a chuanin adot le hlok a chuanin number 2 hei hi sang sari zruk somriata 15% apunga 12 months 12 months sung kan invest khanin hei ahlok le ta ni chu chuta chuanin cheng sang sari zariat somli 0.1 khanin cheng nuai khat ka atling lo ta chon apa englo na chon number 4 heta hianin sang hi zaruk somruk pariatin fixed deposit kan da khanin nuai khat kha sang hi zaruk somruk pariat kan atling lo ti kan ta musabera chuan hei hi number 1 chabera hei number 2 hei number 3 ka investment voina kalphung tu kan ti dan tura chuan ta hei hi kan shareng turan ta ni tina cheng zan hi somsari pali kholai chonin thiam na kan nei chonin number 2 mo number 3 hi tha kan nei lem lo ni chon bank ka fixed deposit of bank da po hi tha 5% chi hi ni care don lawa kha kan fixed deposit kan da na hun tur kan than thiam ve angai don ti na khani me ta 7% a pungo om chonin a thal tu ka khang te po ka investment kan hlau thonga chan kan mai kan hlau thung ani ero kha chonin bank ka fixed deposit da kha ahim bera ti mayang e chuwang chonin tha investment hi chukong le lama chuan tla che thei ani a and then 15% hi 10% chok bona lo pung ve thei thau ta 2% lek bona lo pung thai ni khami kan invest na khalo tlak che chun ma sela atlang pin investment a inge company him le tha chuanin atniam bera hian 10 hi chuni tlang pui thina kha ke ma ni skills kha poi mo thunga financial advisor ang chi ta to kan nei thate kha chuanin ding khanin an puina dilin ma kan la thei ni ti khanin kan she thiam tura nga yila kan review le thok tu kang masabera cheng zan hi somsari pali ni tin kholin cheng nuai khat le cheng som kan nei theya number 2 ni tin cheng sangsari zaruk somriat kholin ni tin gati thlatin cheng sangsari zaruk somriat investin ni tin anga ni chon cheng zan hi somnga pani ni chu ta chuanin nuai khat le cheng hi ani thei ta ni chu kan che ta poimo chuta chunin hai ni tina ro khanin investment team chun zan hi somsari pali khol ngai lo khan zan hi som nga pani ang ni chu apoina hi chu sei to lawang chuanin voi khata sum lombom tuk khanin singriat sangruk zapo somnga pasaria chuanin cheng zan hi som thum pariat ni tin kan khol ngai tin khalon ta ni bank kai ro chuanin cheng sangriat za som pakhat kan da khanin ni tin zan hi somruk paruk kholang kanita inani chu kha kan thia thiam nga ya chuanin hei omzia chuanin nuai khat atling lo na thaber sing khat sang thum somli patum khanin investment lian thama kan ti khan lian thamang ti mela tun lian tham dara chuanin atling don lo ti na khan ta number 2 chuan hi thlatin 15% apung khan sansari zare somli hi li hianin cheng nuai khat atling don lo ti na ta bank of fixed deposit 5% apun khanin sang hi zaruk somruk pariat hianin cheng nuai khat atling don lo ti na khani ta atling lo na ro rawa khanin nuai khat sing khat sang thum somli pathum kha atlin lo na khatam bera chuwang chuanin number 3 hi athaber tina ni cho khati zong khani sela share du le kan ta na tangkai le poimo kanon upload zel do na ilo subscribe ngei do ne